طابرس تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایوار اجوار پیشکش کن دست بگه در گرینگترین سرنوچه مارک اسپر دبیجه پروسایا وکشان جه کوبانه ده هفته که درج بکه امریکا بنگه کلشکری لباجر تربسپی آوا کر پیده و رژیم سوری لبالا فرخانه قامشلو جویان ارتش رژیم لعمود و دربسی و دیرک جاره کدن بلاف دبه دوباره سلاف مارک اسپر وزیر بروانی امریکا راگاند که پروسه وکشان هزین امریکی جتوای سینورین باجار کوبانه یه روجاوای کورسانه و هفته که بردام به هێزن ئەمریکیژێ بنگەهەکە سەربەزیە لە باشووری کوبانەیە لە ڕۆژاوای کوردستانی ڤەکشیان و وەزیرە بەڕەبانیە ئەمریکاژی دەبێژێ بۆ پرۆسەیە ڤەکشانێ وێ هەفتیەکێ درێژ بکێ. ئاژانسا سپۆتنیک یانوچیان ئاشکارە کرد و دۆ هێزن ئەمریکیژ بنگەها سڕین لە بەژارێ کوبانێ ڤەکشیان و پشتی و هێز ڤەکشیە بنگەها لەشکری هەدە تەقاندن ئەو ژیداک و توشونماییەن هێزە ئەمریکی لە بنگەها سڕین نەمینن. وەکە ئاژانسا نابووری دەزانین و ئەو هێزە ئەمریکی بەرەف دەبەرە تلتەمر لە گوندوارێ ڕۆژاوای حەسەکێ بڕێکەت و لە گوندێ تلبەیدەر لە سەرڕێ حەسەکێ و دەربێسیە بجێ بوو. وجعلی خۆبەژی مارک ئێسپەر وەزیرە بەڕەبانی ئەمریکا دەزانین و پرۆسەیە ڤەکشانە هێزن ئەمریکی ژێتە بە سنوورن بەژارێ کوبانێ وێ هەفتیەکێ بەردەوام بکێ. ئەو ژێ دەدەمەکەدا ڕۆژانە هێزن ئەمریکیش ڕۆژاوای کوردستانی ڤەدکشن و هێزنە دەن دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانێ دەبن. وەزیرە بەڕەبانی ئەمریکا گوت و دەما پرۆسەیە ڤەکشانە هێزن ئەمریکیش ڕۆژاوای کوردستانێ بەداوی وەرێ وی دەمی نزیکی 600 سەربازی ئەمریکی لە سووریێ وێ بمینێ. وەزیرە بەڕەبانی ئەمریکا تێکەزیل سەرمانە هێزن ئەمریکی لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ کرد و بەریە نەهاگوت بوو و هێزن ئەمریکی ناوچەیە باە نایکن و هێزن ئەمریکی وێژ بۆی پاراستنا بیرن پەترۆلێ بمینێن. ئەمریکا ڕێنادێت و ئالیەکی بیرێن پەترۆلێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ کۆنتڕۆل بکێ. ئەمریکا لە ناوچەین کوردی دەوریان هەبەش ئەنجام دەدێ و بە تایبەتی ئەو ناوچەین و بیرن پەترۆلێ لێ هەنە و بەردەوام چاودێریا ڕەوشە بیرن پەترۆلێ لە ناوچەیە دکێ. دو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان به هفشان خوی امریکی دونالد ترامپ را لواشنطن جویا و روشا سوریه بگشتی و یا روجاوای کردستان و رجالات چم فرات به تایبەتی بشکه سرکه بو جوی جوینه. دو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان به هفشان خوی امریکی دونالد ترامپ را لواشنطن جویا و روشا سوریه بگشتی و یا روجاوای کردستان و رجالات فرات به تایبەتی بشکی سرکه بو جوی جوینه. پشتی جوینê her du serokan Kongrekî Rojnamevanî li darxist. Tê de Erdogan got Ermanca wan avakirina navçeyeka aram bi kurahiya 20 mîlan ji sînorê Iraqê ta Cerablusê ye û got jî gerek navçeya aram li ser sînorê Tirkiye li jêr kontrola welatî wî de be. Her wiha got ku ew dikarin di heyama 6 mehan ta 2 salan milyonek penaber li navçeya aram bicih bikin. Her wiha milyonek penaberên din jî li Riqa û Dêrezorê bicih bikin. Her du Kongreya Rojnamevanî de Erdogan got kêşeya me li gel Kurdên Sûriyê tune ye û ne jî li gel Kurdên Iraqê û ew bi bira binavkirin û da zanîn ku wî beriya niha ji Beşar Esed serokê Sûriyê re dema hebûna Kurdan li Bakurê Sûriyê red dikir. Beriya 2011 gotibû ew şaş e û got min jê xwest belgeyên wan yên fermî bide wan an ku kesên bênasname. Ji alî xwe ve serokê Amerîka Donald Trump tekez kir ku hêzên welatê wî ji bo parastina cihên petrolê li Sûriyê dimînin û got rêkeftina agirbestê ya bi Tirkiye re li Bakurê Sûriyê hîn ektiv e û spasiya xwe li ser vê yekê nîşan da û got em bi Kurdan re an ku Xesedê re diaxivin û pir memnûnin di vê warî de. Trump serpar kir ku ew kêşeya Tirkiye li gel PKK tê digihe û got gerek em tiştekî ji bo vê babetê bikin. Serokê Amerîka Donald Trump piştî vekşana hêzên welatê xwe ji Rojavayê Kurdistanê nexasim ji navçeyên sînorî bi Tirkiye re ragihand bû ku erkê wan yên nû tenê parastina bîrin petrolê ye. Piştî peywendiyeke telîfonî di navbera Trump û Erdogan roja şeşê mehaborî, Trump vekşana hêzên xwe ji Sûriyê ragihand û piştre di nehê mehê de Tirkiye operasyona xwe li jêr navê Kaniya Aştiyê dest pê kir û ta niha her du navçeyên Serêkanî û Girêsipî kontrol kirine. û hîn şer û pevçûn tevî ragihandina agirbestê li gorî rêkeftineke Tirkiye-Rûsî berdewam in. Wezareta Dervaya Amerîka dibêje ku Washington wê di civîna Wezareta Welatên Hevpeymaniya Navdewletî li dijî Daişê de
پێشفەچوونên Rojhilatê Çemê Firatê û rêkarên ku Rûsya û Tirkiye û rejîma Esed encam dane gotûbêj bikin. Nûnerê Wezareta Derve ya Amerîka di Kongereka Rojnamavanî de ragihand ku îro pênşemê li Washington wezîrên derve û berpirsyarên bêhtir ji 35 welatî ku rola wan di Iraq û Sûriyê de heye dê bicivin û biryare di civînê de dawîn pêşveçûnên Rojhilata Navîn bi giştî û yên Rojhilatê Çemê Firatê bi taybetî warine gotûbêj kirin. Wezareta Derve ya Amerîka dazanîn ku êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê û destêwardana Rûsya û rejîma Esed li navçeyên din wê mijarên sereke di civînê de be. Ji dereke xwecehî ji Tirbespiyê ragihand ku hêzên Amerîkî li bajarê Tirbespiyê li nêzîkî sînûrên Tirkiye dest bi avakirina bingeheke leşkerî kirine. ji dereka xwecihî ji Rojavayê Kurdistanê ragihand ku hêzên Amerîkî dest bi avakirina bingeheke leşkerî li bajarê Tirbespiyê kirine û careke din hêzên Amerîkî vegiriyane bingeha Hîmo lê nêzîkî bajarê Qamişlo. Ji dereka xwecihî ji Tirbespiyê ragihand ku hêzên Amerîkî li bajarê Tirbespiyê lê nêzîkî sînûrên Tirkiye dest bi avakirina bingeheke leşkerî kirine û duh karwaneke leşkeriya Amerîkî ku ji çendên berhelgir pêk dihat derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Herwiha ji dera xwecihî dizanîn ku beşek ji karwana leşkerî berê xwe da bingeha leşkerî li bajarê Tirbespiyê û beşêdin berev bingeha Hîmo lê nêzîkî bajarê Qamişlo birêket û li bingeha Hîmo bicî bû. Her dê vê derbarê de ji dereke taybet ji herkêra ragihand ku duh esrê hêzeke Amerîkî çû nava bingeha Hîmo lê nêzîkî bajarê Qamişlo biryare bingehê berfirehtir bike. Ji dera taybet ji herkêra ragihand ku hêza Amerîkî ya ku ji tank û berhilgiran pêk dihat çû nava bingeha Hîmo lê gorî ku hatiye zanîn Amerîka wê lê bingehê bo demeke nediyar bimîne lewma wê bingehê berfirehtir bike. Ji dera taybet dizanîn ku vegera hêzên Amerîkî bo bingeha Hîmo dilxweşî û dilrehetî di nava xelkê de li bajarê Qamişlo belav kir. Hevdemê ku Amerîka hebûna hêzên xwe li çend navçeyeka Rojhilatê Çemê Firatê bihêz dike ji hindik navçeyên din bi yekcarî vedikşê û her duh Amerîka hêzên xwe ji bingeha Sirîn ku dikeve bajarê Kobanê de vekişandin û piştî vekişanê bingeh teqandin. Îro li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê şandeke YPG bi rejîma Esed re bi serpirestîya Rûsya civiya. Li gor ji dereke taybet ku îro li balafirxaneya Qamişlo şandeke YPG ku ji Nûrî Mehmûd berdevkê YPG û Burhan Ebu Eqreb pêk dihat bi şandeke rejîmê ku sê efseran bi pileya Lîwa û Mihemed Canûdê serokê ewlekariya leşkerî û Umar Colan berpirsê ewlekariya siyasî pêk dihat civiyan. Civîn bi amadebûna fermandarê Firqeya Şeşan ya Rûsyê li Hemîmê hate birêvebirin. Civîn hevdemê birêvebirina dewreyên Rûsî-Tirkî li navçeyên Rojavayê Kurdistanê û vegera leşkerina Amerîkî ji bo parastina bîrên petrolê û berdewamiya şer û pevçûnan li nêzîkî bajarokê Tiltemir û raportên ku behsa agera pêkayîna êrişeka Tirkî li ser bajarê Kobaniyê tên. Di berdewamî û çarçoveya belavbûna çekdarên rejîma Esed bo navçeyên sînûrî yên Rojavayê Kurdistanê piştî rekeftineka rejîmê û Qesedê îro çekdarên rejîmê berê xwe danin navçeyene din jî. Li gor jê dereke taybet ku îro artişa rejîmê li navçeyên sînûrî yên Dirbêsiyê û Amûdê belav bûn. Her wiha ji gundê Dêrûna Axê ta Dêrikê jî belav dibin. Belavbûna artişa rejîmê hevdemê civîneke YPG bi rejîmê re li balafirxaneya Qamişlo tê. Laliyekî din şer û pevçûn û derbederî li Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Hevdemê wê jî hêzên Amerîkî û Rûsî hebûna xwe li Qamişlo û hin deverên din bêhtir dikin. Dawîn pêşate di vê raportê de. 36 roj li ser operasyona Tirkiye leşkerî li Rojavayê Kurdistanê derbas dibin. Şer û pevçûn û derbederî li Rojavayê Kurdistanê hîn berdewam e. Hevdemî wê jî hêzên Amerîkî û Rûsî hebûna xwe li Qamişlo û hin deverên din bêhtir dikin. Nexşeya kontrolkirina deverên Kurdî ji aliyê hêzên şerker û yên navdewletî ve careke din tên guhartin. Ajansa Sputnik ya Rûsî doh belav kir ku hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve
ئێریشەکە تون بێ پشتەوانیە چەکên ئاسمانی لەسەر گوندên ڕەشیدیە قەسمیە و ریحانیە لێ بەرەیە تلتەمەر سەرێکانیەک و قەسەدەی لێبژی بوو ئەنجامدان لە داویەدا ئەو دەڤەر کۆنتڕۆلکردن پشتی وێژی ئێریشەکە تند دێریا بالەفرێن بێ بالەفەرڤان و موشەکên هاونڤە ژالیە هێزên Tirkiye گروپên çekdariyên bi ser ve gundên Umkêf û mezraceyên Derb û Kinêher lê bereya Tiltemer Eburasên lê gundewarê serêkaniyê armanc kirin di encama wê êrişê de beşekî mezin ji welatiyan Berev, Qamişlo û Hesekê ve derbeder bûn şer hîn jî berdewam e. Li gor jê dernexwecihî beriya wê êrişê jî her du gundên Rêhaniye û Menax lê gundewarê Tiltemerê hatibûn topbarankirin diriya balafirên bê balafervan ve êrişên tund li ser gundê Reşîdiyê hatibûn encamdan lê şerê pêşveçûn û paşveçûnê di navbera grûpên çekdar bi piştevaniya topxaneyên Tirkiye ji aliyekî ve û Esedê û rejima Sûriyê ji aliyekî din ve hîn berdewam e. Ji dereke taybet ji bajarê Qamişlo ragihand ku hêzeke Emerîkî ji tank û barhilgiran pêk dihat çûnava bengeha Hîmo li gorî ku hatiye zanîn Emerîka wê li bingehê bo demeke nediyar bimîne lewma bingehê berfirehtir dike. Herwiha jê dera taybet dazanîn ku vegera hêzên Emerîkî bo bingeha Hîmo dilxweşî û dirhetî di nav xelkê û welatiyan de belav kiriye. Beriya wê jî roja çarşemê hêzên Emerîkî beşekî mezin ji hêzên xwe ji baregeha Sirrîn li başûrî Kobanê vekşand. Di vê derbarê de ji derna medyayî eşkere kirin ku karwanekî hevpeymaniya navdewletî ku ji 120 otomobîlên leşkerî barkirî bêçek û tank û maddeyên lojîstîk pêk dihat ji baregeha Sirrîn ku mezintirîn baregehên hevpeymaniyê bû derket û piştre ew baregeh biriya balafirên leşkerî ve hatin armançkirin û rûxandin da ku tiştekî li xwe nehêlew baregeh bicihêştin. Her di vê derbarê de Rûsya hejmarek balafirên leşkerî û çekên berevaniya asmanî lê balafirxaneya Qamişlo Rojavaya Kurdistanê belav kir. Ajansa Rûsya Today li ser zarê kanala Zîfîstya ya Rûsî belav kir. Wezareta Berevaniya Rûsyê hejmarek balafirên leşkerî ji baregeha xwe ya Hemêmîm ji wan yek ji cûrê Mî-8 ji bo veguhestina leşkerî û di duên din ji cûrê Mî-35 ji bo dabînkirina parastina balafirxaneya Qamişlo ji asîmanan ve anîna balafirxaneya Qamişlo bicihkirine. Herwiha Rûsya sîstemên berevaniya asmanî ya binavê Pansîr ji bo parastina balafirên xwe belav kiriye û hemî rêkarên xwe ji bo dabînkirina balafirxaneya Qamişlo encam dane. Li gorî heman jê derê armanc veguhestina wan balafiran ew e ku karê polîsên leşkeriyên Rûsyê ku bi karê dewriyên hevbeş yên Tirkî û Rûsî di çarçoveya rêkeftina Sûçî de dabîn bike. Hevdemî şer û pevçûn û derbideriyê li Rojavaya Kurdistanê hêzên Emerîkî û Rûsî hebûna xwe li Qamişlo û hin deverên din bêhtir dikin. Hevdemî wê jî serokê Tirkiye û Emerîka li Washingtonê civiyan rewşa Rojavaya Kurdistanê û operasyona Tirkiye leşkerî lê deverê mijara herî sereke di civîna wan de bû. Derencamên civînê jî dê demeke nîzik de zelal dibe. Alî Umer. Rojnameya Washington Post bi piştgirêdan bi netewên yekgirtî raportek derbarê binpêkirinên grûpên çekdar ku li her du bajarên serêkanî û girêspî encam dane belav kir û got ku ji dema ku êrişa Tirkiye bû ser Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye bêhtir ji 200,000 kes derbeder û peneber bûne. Ji dema ku êrişa Tirkiye û grûpên bi ser ve bo ser Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye û heta weke îro berdewam raportên taybet bi binpêkirinên grûpên çekdar têne belavkirin. Rojnameya Washington Post got ku grûpên çekdariyên ser bi Tirkiye ve berdewam tawanan encam didin. Rojnameya Washington Post bi piştgirêdan bi raporteka netewên yekgirtî raportek derbarê binpêkirinên grûpên çekdar ku li her du bajarên serêkaniyê û girêspî encam dane belav kir û got ku ji dema êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye bêhtir ji 200,000 kes derbeder û penaber bûne. Herwiha Rojnameya Washington Post dizanîn ku grûpên ser bi Tirkiye ve dê binpêkirinan de berdewamin û çendîn kiryarên bi dervekirin, lêdan, ravandin, binçavkirin, dizî û desteserkirina mal û milkên welatiyan encam dane. Weke di raporta Rojnameya Washington Post de hatiye ev kiryarên derheqê xelkê her du bajarên serêkaniyê û girêspî de têne encam dan cênosayîd e. Mebez ji van kiryaran valekirina navçeyê jê Kurdên resin niştecêkirina Erebên ser bi Tirkiye ve li navçeyê.
دێنەهێ جۆتمەها بوریدە تورکیا و گروپێن بەسەر بە عێریشی ڕۆژاوای کوردستانی کردن و دە ئەنجامە عێریشێدا بێ سەدان ئازار دەربدەربوون و بە هەزاران پەنابەر بوون هەردوو باژارن گرێسپی و سەرەکان یێژ خەڵکی هاتنە ڤالەکردن و کەندە بندەستێ تورکیا و گروپێن بسەرڤە تەوی ئەمزەکردنا دوو ڕێکەوتنان دەربارەی ڕاوەستاندنە عێریشە تورکیا لە هینا شەڕ و پەفچوون نابەرە هێزێن تورکیا و چەکدارێن بێ سەرڤەژە ئالیەکی بە و هێزێن هەسەدە و چەکدارن ڕژێمە ئەسەد بەردەوامە ڕۆژانە کوشتی و بریندار دەکەبن. بەێ تەمەشەوان هێژا نەهاژی ئەزێ بەرێ خۆ بدەم حەزەکێ لە جەم نوچێگەهانی me دارا عەبدۆ دەم باش دارا ئەم دخوازم بزان بن ئارتشە ڕژیمێ دەرباسی کیژان دەڤەران بووە. بله قسکات ساخه دوباره بکه دارا ئارتشە ڕژیمێ دەرباسی کیژان هەرێمان بووە. بله يعني ارتشا رجيم او انها الخطه زرقاني خو قرتيه دورتا يعني بيجن اورتا تلتمر وزرقاني هروها حتى بقي سينوري تركيا وجورد المفرقه كسرى ريا دربيسيه وسريكانيه جورجي حيا دربيسيه وحتى عموديجي الفان نقطيانه الفان نقطانه بجي كريه دەرباسی عمودی بوونە دارا نهندري عمودي يعني خطا سينور قرتنه خطا سينور عمودي قرتنه والدربيسيجي خطا سينور قرتنه وهروها يعني غربي دربيسيه سريا سريكانيه الورجي نقطانه قرتنه حتى اورتاري حتى بيجي اورتاريا سريكانيه ودربيسيه باشا دارا تشكينوان جرانن سفكن تشكينوان چاوانه يعني ايجل سر سينور تشكيوان نه تشكي جرانن ايجل سر سينور بس نقطه نيوان هنه ايج لشكري نافن ديواني لشكري هنه جوج سريا زرقاني قرتنه والنيزي دربيسيه قرتنه تشكي جران بوان ره هنه لي فيداويه بشتي ام بيجن اف تقدر بسر تركيا بشتي بيشكتن جهلا وان تشيبو وكشانك تشيبو الجندين باكوري تلتمري وكشانك جهلا چەکدارên rejîmê çêbû wek vekşana wan ji kêf çêbû Rojavayî bajarê Tiltemir vekşana wan ji gundê Mişefa çêbû Bakurî bajarê Tiltemirê. Dara xelk çi dibêjin? Helwesta xelkê çi ye? يعني هالوستا خلكي ام بيجن اشخوا از قارب مشتر يعني وقت تشتي ميداني دبيجم او تشتي ميداني بيشوچوني ميداني دي او يعني هالوستا خلكي ديار دك يعني وقت ايرو يعني ام دكارن بيجن يعني بيشوچون جهيلا وان جروبين چكدار لي بسر تركيا وچيبو وسيطرة سر جندي عزيزية كر بو 16 كيلومتر باكوري تلتمري وداودية 10 كيلومتر وعريشة 16 وهروها جندي حويشة الفر يعني قصدي يعني دويشري دفاقريا تاني فاقريا كيف وطويلة وتلطويل جندي اشوريا يعني انا الشر شر بلي انا الشر خطا الشر اج بردوامه اورتا جندي كيف دو وعريشه ده چکدارن بسر تركيا في خل عريشه بجي كرنا وجور ريشي كيف دكن الفر يعني ام الفر الفر كبير روج افاي تلتمر الويدر جبهه بويه يعني انا الهيلك دين الباكوري تلتمر شوا البركتنا جندي مناخد وجندي ريحانيه 4 كيلومتر باكوري تلتمر براسيني زيكبوناوي هي الفر يعني قافك وكيتي ديار كرين مخطط ايفان چكدارا جو يعني جهات سيطرة سر كيف كرين و اف چكدارانا وتلتمر براستي وجدهلا بدور بيچ كرين وكش آليه روش آغا
وج آلية باكر يعني دكارم بيجم يعني يعني فان پیشاتین ویداویش وان چک دارن سر ترکیه و راستی مترسینک جی چکر ناف خلکن ولاتین باجار تلتمر ای باجار ده و هجمارک برجی ایروج وی ولاتی جیش خوا در بدر بون خواهدان قامشلو روشا مروفی چاویه در پیلا در بدریه چاویه نهاتا بحثا گند ریحانیه کر خلک سیویل دوی داره دمانه ريحانيه بويه جبهه خلق السفيل تيد نمان يعني يعني بويه جهه كي لشكري نا ريحانيه امبيجن ريحانيه مناخ عزيزيه داوديه عريشه افا قندانا قش بونين جبهه شر خلق السفيل تيد نمانه جبلي ولو هندري باجاري تلتمر ايرو بيلك درب دريه تشيبو ايك بري خدانا قامشلو و ایک بری خدانه باجار حسکی جبرچه یعنی گروپین چکدار گلکی نزدیک بونم و گاوا گو بهتر یعنی نزدیک بون و تکفن الکیف ده راستی یعنی و روش گلکی نخوش ببه بله دارا یعنی چکن تینا بکارانین دوی شریده چکن گرانن توپن تانکن بالافرن يعني بالافري جو كارتينن بالافري ب فروكن ب بالافر تركيا بكارتينه هروها تانك وتوباجي بكارتينه براسي افايا يعني تريكا قصد انه اف فروكي جبي بالافر اوايا قالكي روشا شر دغهرينه آليه جروبين چکدار ين بسر تركيا به باشه گلکس پاس نوچگهانی ما دار عبدو جي حسكي گلکس پاس بو باش دربوناته جي حسكي از بري خو بده میوان خو لقامشلو برز فيصل يوسف انضم سروكاتيا انجمن الاجتماعيه الكردي لسوريا دم باش برز فيصل اگر تو دنگ متكامج داخلينيا مارك اسبر داس بيبكن دما كود بيجا وكشان هزنوان ين امريكي د چارچوبه هفته کې ج کوبانه د وره انجام دان واتایا و اخافتنی چیه سپاس يعني مارك اسبر بريارا ريفا بريافا يا سروكي فا دي مشاندن يعني هكتي بيراوا وقت ريكفتن شيبو تنابينا التركا وامريكانا دا بيشتوي ترامب جو يعني باجاري كوباني او ناو او حرمي او روجا افاي جريس بي وحتى روجا افاي كوباني تمام حتى دقي فرات بيتر هشت آلي انه تشاوا بي باراستن هاگا روس من غير يوابن وك ديار يعني بريار هات بريارا امريكي فكشاندني هنگ هاستاندن وذكر يعني بلكي تشتي نوري دا هناك اف سياري جو برن جو بيت تشتي خضر خير دشاف خلكي نوجار جديد وقرن ور بريارا كفنا ذكرتن ليد مين اباغو ها تشتي هي عما واو جوتن انه انها باراسنا بيرن نفطي هشتن روجات قامش لكوباني آلية ريكفتنا بنابينات تركا وروسادا واني ناجي شيء ريجيم الجور اوي ريكفتنا اضنا ديسا لشكري سوري تكفنا سينوردا ديسا لشكري عسكري بحصة اوبراسيونك اللشكري تيكرن بحصة اوبراسيونك اللشكري لسا كوباني تيكرن دقنا برز فيصل مقود بحصة اوبراسيونك اللشكري لسر كوباني تيكرن جالي كده جالي تركيا حتى انها يعني تشتكي ولو بهيستن بآلية انه والله هي لشكري بآلية كوباني ده يعني ما بخوان نبهيستيا بس وقت ريكفتن دنابينات تركا وروسادا لشكري نظام ودوريات واتي رد مشن اما هاگر تشتكي نوها بي من نبهيستيا والله باشا جيفينا هردو سروكن تركيا وامريكا ونشاوا دبينن سدما سردانا رجب طيب اردوغان جبو امريكا چبون
نها يعني رجب أردوغان ويعني حكومتها تركيا وأمريكي ضد دولتن يعني هر وقت چقاس دان وستاندن چێبووە هەر بەرجەوەندەی ترکا هاتنە چاافگرتن چش ئالیە ئەمریکانە بە چش ئالیە رووساوە ئەکتێ بیراوە لە عفرینێ رووسا خۆدالیکی لەڤژی ئەمریکانە لەشکری خۆڤەکشاندن یعنی ئیرۆ بەرجەوەندێ ئەمریکانە و ترکا بافدورە دەولەتی بەرجەوەندێ ما وەک کورد وەک کەسێ بۆ ئەملڤێ درێگەلکی سەر نایە سەکناندن تەقدیرە مچوونە ڕئیسێ ترکای گۆچووی بەخواستنەکێ ji ڕئیسێ ئەمریکا هەر دەولەتکارە بن هەنێک تشتێ ناکوکی وای هەی ئەگەر ji ڕۆژهلاتی فرات ناردێ هەل هەرەمەی کوردی یا سەرانسەری سووریش بەرگۆ ترک دەولەتێک ji سیایە ji محوەرەیە سەتان ئەوانە جارەسەریا وەضعی سووری تمامی و ناڤژی ئەف هەرەمەی گۆ ترک دەرباس بوونی و جێ دیتری لەسەر بێنە سەکناندن لێوە کات خویاکردن دوا کۆنگرێ وای گۆ چێکردن سەحافیدا یان دانوستاندنێ گۆ حتا هاژوا دەرکەتی تنا کوکیە گۆ مابند جەموانە تنەنا بەلکی تشتێ ترامپ گۆ حتا لەسەر گۆ شەرژیایە گۆ نایانی ڕێکەفتنا گۆ ماکری بە ترکارە دمەچێ و سەکنیە و تشتێکتنە ji îro pêve yani di pêşerojî de siyaseta Amerîka li Sûrî û Rojavayê Kurdistanê wê çawa be Birêz Fêsal سیاستا ئەمریکا لە سەرانسەری سووریا و ڕۆژاوا گرێدایە بەرجەوەندێ واوە li cem me yanî mesela Amerîkana yanî bêhtir pişta xwe dine meselê Sûriya û çareseriyê dendirwê Sûriya de birengê wek destpêka şoreşê wextê Obama carekê got evrê jî nema şerî û dê îro jî destdirêjayiyekê Rûsa wana û heta îro jî sînor rengekî ji renga rejîm divegerênin ewa got ber bi ez dibêjim ne çareseriya siyasî teswiya siyasî ewa got bê ewa dîtarê komîta destûrî de ئەما wê ئەمریکان لە سووری بمێنن و لەشکەری و کارێکی لەشکەری ئەس دبێژم تشتێکی ولۆتنە زێدەی گۆکاربن بەر پێ بدەن عملیات تەسویا سیاسی و پشتگرتنە کێژوێرە بکەن حتا وەختێکی دی هەر وەختی ژیل ئالیکی دیترێ ڕێگرتن پێشا ئێرانی و داعش پاشە برێز فێساڵم دixwazim hinekî li ser rewşa hundir û tevgera aliyên Kurdî bi axivin banga mezlûm Kobanê û destpêşxeriya Qesedê gihîşte kîjan qonaxê يعني ما وەک انجومەنان نیشتیمانی کوردی هەر وەختی ئەم vê دووبارە دکەنج دووبارەکردناوێژی یانی دیجار ناژێ ئەم نەماتخوازن ببێژن انجومەنان نیشتیمانی کوردی تە پرسگرەیەک لەبەروێ نینن نسبەت یانی یەک هەلوەستێک کوردی هەبێ بۆ چارەسەریا مەسەلا کوردی بێت سەرانسەری سووریادا چ دیتارێ عملیا سیاسی دە چ دەندر و دەژی ئەم کاربن بافدورە ئێمە وەک انجومەنان نیشتیمانی کوردیش وەختەیە گۆ دەست پێک ویە نەرینە کوردی تەبای هاتی ئەمزەکردن حتا ئیرۆژی ئەم عملیات سیاسی جنێڤ de neh kongrçê bûne û îrojî komîteya destûrî em tê de em mavê miletê Kurd xwazin cîbcî bê şîrîkatiya miletê Kurd di Sûriye ew yek helwest ya got Cinêv de hê 2014 dest pêkayê me digoyê ku herê Cinêv yanî wek vekî bê xwediyê nerîna Kurdî tevayî herê hazir bibe wê nûnertiya ê terefê dî jî îro girêdayê terefê dî be birayê delal طرفê dî vegirêdaye ne bi encûmenê vegirêdaye qesedê wê karibin mercên we pêk bîne qesedê wê karibin mercên we cîbcî bike xwe ji pekekê cuda bike wela ew buwa vegirêdaye ême em dibînin yanî tiştin girantî tiştin got em karibin bira yanî ji aliyê peyedê ve ev tiştê got çi girtîne rêdana karêsiya evê got dayman em dubare dikin taybetmendiyek karê kurdîtiya Sûrî nerîn yek پشتگرتنان و نرê Kurd de komîteya destûrî tamam ya qediya miletê me ne encûmenê tenê yan ya êPYD yekî got bibînî mesela îro em ser qediya Kurdî bisekin ew yek helwesta miletê Kurd ya ser nerîna Kurdî tebaiya got hatiye emzekirin heta niha encûmen berevaniyê tê de dikê ti pirsgirêk nînin Qesedê em dixwazin got Qesedê karibê dewrekê bileyzênê gobira girantiye ama wela gotin gelek carî gotin hatine gotin lêebkirinê de û girantiyê de ye baş e dawî pirsiyar Birêz Fêsal eger ew yekrêzî çêbû ew ê bihêle ku rew were guhartin û helwestên navdewletî welatên navdewletî erînî bin li beramberî doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê yanî dixwazim bibêjim îro tiştê got ev kesê navdewletî timamî ber pê din di îtarê komîteya destûrî nivîsandina destûrekî heger bê û careke dîtirê bingehek hikûmetek muweqet destayek muweqet xwegohêz çê bibe got bingehek ji helbijartinar çê bibê
ئەمما مەسلەی لەشکری تشتێک دینابێ هەگەر یەک هەلوەستێک هەبێ وەیە گرانیەک هەبێ گۆ بە ئالیە جیبجیکردنا مافێم لە تێ کورد ئیطارەی دەستوورێ گۆ بێدانین یاژی حکوومەتێک موقەتی گۆچێ بێ ئەمما تشتێکی واقعی مەسلەی لەشکری دەنادێ گۆڕاندن ئەف کەسێ ناودەوڵەتی ئێگۆ هەر یەکی کردنە ئالیکی دەوئیرۆ سەد مەشن بەرجەوام دێوانە لێ ئەو یەک هەلوەست کارێ بێتر تأثیرێ بکێت کارێ بێتر فشارێ بکێ گۆ عمل سیاسیدا کورد و قضیا کوردی گرانیە کوێژ هەبێ و خورتر ببێ و gelek hicetî destê hineka derkevin ê gubrengekê ew bê dîtirê dixwastin mafêm li tê Kurd bê lêxistin. Em her wextî wek encûmenan îjtimanî Kurdî me ber bûye daye goya helwestek Kurdî hebe û niha jî em ê bi nêpaqijî em vê halê re taam bêt. Birêz Fêsal Yusuf endamê serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê gelek spas ji bo beşdarbûna te. Duh êvarê li nexweşxaneyekê li Duhoka Herêma Kurdistanê ciwanekî din ji birîndarên her sê teqînên terorî li Qamişlo piştî du rojan ji dermankirin û hewlên çareseriyê ji ber tundbûna asta şewat û birînên xwe jiyana xwe ji dest da û şehîd bû. بەریادەمەکە کورد و نەدرێژ دناوا گۆڤاندên دیلانên şahiyên malbat û hevalên xwe de govand digerandin bi tevger û kenê xwe yê ciwan şahî û keyfxweş li ser lêvên kesên derdora xwe belav dikir beriya ku destê qederê bigihêjê de zavayekî nû li zincîra pakrewarên her sê teqînên terorî yên li bajarê Qamişlo li Rojavayê Kurdistanê Rûdayî zêde dibe û dilê dost heval malbat dayîk û bavên bajarê Evînê bi barkirina xwe dişewtîne roja çarşemê 13 meha yazdan 2019 êvarê lê nexweşxaneyekê li Duhoka Herêma Kurdistanê ciwanê Kurd Amir Elî piştî du rojan ji dermankirin û hewlên çareseriyê ji aliyê bizîşkên Herêma Kurdistanê ve lê ji ber tundbûna asta şewat û birînên wî yên dijwar Amir jiyana xwe ji dest da û şehîd bû roja duşemê 11 meha yazdan 2019 sê teqînên li Peyhev diriya du otomobîl û motorsîklêtekî bomberîşkirî de li navenda bajarê Qamişlo teqiyan 5 bekrawan û zêdetir jê çil birîndarî di encamê de ketin şehîd Amir yek jê sê rewşên birîndar ku rewşên wan yên tenduristî pir zehmet û giran bûn lewra berev Herêma Kurdistanê ve hatibû veguhestin li gor jê dereke nêzik ji malbatê şehîd Amir Elî Ango Yasir wekû di nav hevalên xwe de tênaskirin 24 salî bû jê nişte ciyên taxa Qedûrbek xwendekarê kulîja aborî lê Hesekê û xwedan karegeheke kirîn û firoştina mobaylan bû ev çend sal bûn li bazara bajarê Qamişlo têde kar dikir nûçeya şehîdbûna Amir û wêneyên wî bi awayekî berfireh lê ser rûpelên xelk û çalekvanên Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê dê malperên civakî de belav bû her kesî xemgîniya xwe û dilgiranî bi barkirina zavayekî din ji ciwan û zarên bajarê Evînê Qamişloka Rojavayê Kurdistanê nîşan da bi hest û hevokên nazik û dilgiran rûpelên xelkê xemilîn ne bi tenê Amir jî dilşikandin beriya wî jî wêneyên şehîdên teqînan ku ciwan Zozan Şêxo ya 20 salî ji taxa Hilêliyê Emîra Mihemed Yusuf Xalid Mihemed jê gundê Beyandûr ji nav wan pakrewanan hatibûn naskirin bi berferehî belav bûn dilê welatiyan şikandin wêneya herî dilşewat û bandor wêna şehîd Zozan bû ku di destê dirgistiyê wê de hatiye hildan û çavû rûkê wî mîna xeçxecokan sorbixwîn bûye ji hişê mirovatiyê nayê ji bîrkirin careke din Qamişlo kirasê reş li xwe kir xemla xwe pê girê da û ziman halê wê dibêje lêbûkê lê narê xemla xwe girê de Elî Umer Di heyama 24 demijmêrên borî de 141 penaberên Sûriyê derbasî Herêma Kurdistanê bûne li gorî navenda hevbeş ya krîzan ya Herêma Kurdistanê ku di heyama 24 demijmêrên borî de 141 penaberên Rojavayê Kurdistanê
گشتنه هریما کوردستان کوبویه که هجمارا پنابرین روژاوای کوردستان کو پشتی دست پیکرن اپراسیون ترکیه نه مها بوری تاوکا ایرو گشتیه 15723 پنابری پنابر له هر دو کامپین بردارش و گویلان تینا بجی کرن هروها نتوینیه گرتی جی مترسیه خواه نشان داده و بحثا اگر هاتنا در دور 5000 پنابرین سوریش بو هریما کوردستان دکه. ایرو هشت اندام جه انجمن نافاندی کردی و کمالای کردی اوروپی لبلژیکا و یکیتیا کمالین کرد یا نافدولتی سردانا کمیسیارا اوروپی کرد و بنونرین پاراستانا سیویل و پروسین آلیکارین مروفی و خدمتگزارین کار یا درو د یکیتیا اوروپی لبروکسل جویان. د جویل ده روشا کاراستی یا جه در انجام ایریشا ترکیه لسر عفرین و حریم نافبرا گریسپی و سریکانیه هاته کرن لالیه کدن آمارین فرمی یا قربانیان و روشا دربدران لی روژاوای کوردستان و روژهالاتا چم فرات هاتن پیشکش کرن. وزیر پرورده رژیم سوریه دبیجه بصدان هزار شاگرد هنه پیوستی آوان به پلانک پرورده تایبت هیا. عماد العزب وزیر پرورده رژیم سوریه راگهاند کو لپارزگهین حسکه دیرازور ادلب و رقا و گندوار حلبه جماره شاگردین کو پیوستی آوان به پلانک پرورده تایبت هیا گشتیه 355 هزاری. هروها العزب دازانین کو پیوسته ده زوترین دمده او کشه وره چارسر کرن جبرکو پیشروژه که وندای چاوره وان شاگردان دکه. وزارت الکتریک یا رژیم سوریه گفت که جه سال 2011 و حتی وکنها به میلیارد دلاران زیان گشتیه کارتا الکتریکی. در راپورت که ده وزارت الکتریک یا رژیم سوریه راگاند که برای هفته لسر صدی زیان گشتیه وستگهین الکتریکی و در انجام شرده جی 300 کارمندین الکتریکی هاتنه کشتن وکه در راپورت وزارت الکتریک دهاتیه به بهای 4 میلیارد دلار امریکی زیان گشتیه کارتا الکتریکی لتواهی سوریه. بو یکم جار د دیروکا سوریه ده نرخ $1 امریکی برانبری لیره سوری است اخواه هری بلند درباز دکه آنکو 700 لیره سوری درباز کرد لگوری مالپرا لیره الیوم یا تایبت به دراون بیانی ده نرخ $1 امریکی گهشته 701 لیره سوری جبو فروشتنه و 698 لیره جبو کرینه. بریا دست بکرنا شهر سوریه نرخ $1 امریکی بتنه در دورا 5 لیره بو آنکو نها در دورا 12 جاران لیره سوری دا کتیه و یک جی بخواه باندوره لنرخ کلو پلان و پیدوین جیانه روژانه یا ولاتیان کریه. بله تماشاوان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتن اخواه دوباره سرنوچه امی بیرا و بینن. مارگس پر دبیجه پروسایا وکشان جه کوبانه ده هفته که درج بکه. امریکا بنگه کلشکری لباجر تربسپی آوا کرد. پیده و رژیم سوری لبالا فرخانه قامشلو جویان. ارتش رژیم لعمود و دربسی و دیرک جاره کدن بلاف دبه. هر شاد و بختور بن.